Tribal trading clear to te chibai levek ule vaina kan video tur hi intraday trading a strategy kan man thei trade lang na kan man thei ani anga sideways market te kan avoid thei anga hemi strategy han indicator pathum kan mang dol ni chung te chu average directional index le SUPERTREND le pivot point ani don ne chuanin heng strategy te hi kan test na tur hian trading view platform kan mang dona Google trading view tin type to pula chuanin kan index bank nifty emo khanin chart kan honga chuta chuan heng indicator kan sai te hi kan apply dona ni le tran ngal mai la tira chuan hei monga indicator sa hian ADX di top ani nga chuanin ADX sa hian setting tur ma chu ADX setting a kan kala chuan hei time frame a hian mo time frame a hian 15 minutes kan tinga kan okay mai doni abak chu thlak ngai lawa chuan indicator dang ganda ma hian ADX indicator kan apply hi engemaw trading zone te no trading zone te kha kan siam phot don ni chumi tur chuanin horizontal line hi kan la nga ADX zone a hian 20 a ma 20 a hian kan mark nga ti hian ma dewin lo enula heng setting hi poimo setting hi diklo chuanin kan trading kha dik don lo ti kha chiang ila chuanin hemi 20 a kan da hi mani du thlanna ania 20 mo 25 an da chon tlemin na safe deu hleka ma se 20 kan da hen tlemin trading opportunity kha tam deu ti wang 100 da ani ta chuanin kan no trading zone tur hi hemi line kan da anoi lama han ADX kal ni chuan kha kan trade lo na tur zone ani nga chuan a chung lama om hian kan trading zone tur ni hi vertical line ve thungin kan mark le kan trading zone tur bi khamo line chunga chhowa ai line noya tlak na che hi kan trading zone tur tian kan mark phatanga mo indicator dang kan da main tian kan mark zel nga hi kan no trading zone ngatinge kan ti chuan hei line noya om hei kan no trading zone tur tian tam theng ber vaina nisom amoninga veltal test kan tum chinanga tian lo mark phei ta zelila phaise langa kan trade na tur kan back test don ne hem strategy mo kan back test anga athaim thalavem intraday mantla kan niam kan profitable phangem ti mo tian voina kan back test tur sang ne kan mark anga ni sela voina tan chuan tian kan zone tur chu kan mark ta tuna indicator abuk kan kal lenga SUPERTREND kan ti don ne SUPERTREND hi buy le sell signal min petu ani dona chuanin SUPERTREND chu lo om ta he a hrin hianin kan buy signal ani ta chuan a sen hianin kan sell signal ti hian chuane antata chuan pivot point na po a standard hi in monga indicator chuan pivot point hi kan setting le lok nga ti chuna nok lo doga a price ho hi kan pe bo nga chuan hei type a hian Fibonacci kan ti don ne
đó cho nên cần trade na tur hi minute nga intraday ni wangin chuan kan line draw na top per tang khan kan ron ti chau nga top thleng he kan back test sin do ne try man la kam ti la hi ni top na chu entai la kan ADX1 signal petoa market chu trendy to e chuan kan share tu chu ADX hi direction a strong em ti na chau hi line chunga chau khan le nge tur tin ani lawa line chunga chau hian sell lama trend kha achak e atina nia chuanin line lama chawa market hi chau me kan ni chuan bullish lama trend hi achak e ti na chau ani chuanin ama saber hi trading zone kan oma ta hand trade kan la thelo ni ngatinge kan ti chuan pivot point hi alo ombe phalo ni hei market hi gap down in alo thong ti na nia a valid lova chuan ta hian hei hi trading zone kan la om tero hei line chunga lo ma chuan trade kan lak dan tur hi SUPERTREND hian buy signal petur ani chuan SUPERTREND hi buy signal ani chuan a hringa nga buy signal min SUPERTREND hian buy signal min pe nga ADX20 chunga omanga chuanin kan market hian pivot point pakhat hi enga motal hi a break tur ani chuanin kan risk to reward vel kha ta hian hei atu lo oma long position ani chuan kan buy don tinan ta hei hian kan measure nga hemi hi break ta hian trade kan lo latang ni sela kan stop loss chu hemi swing noya chuan kan target chu pivot next pivot hemi line hei kan next pivot ani chuan kan risk to reward hi 1:1 ani ta hit ta tro hi chuan profitable ta phota chuan kan en phei zel anga trade voi khatlak na adika chuan hi chu no trading zone line no ya oma tro en phei le zel la ta hian line chunga om chi ani a sell signal min pe a SUPERTREND in ADX20 chunga oma kan sell angai ti na nia ta hi chon kan loss mela hemi te tur hian short position kan la nga ta hian a break ta ni tro kan target hi pivot point pakhat tur nia kan stop loss hi hemi swing ya kan risk to reward chu tha ma se marketing movement min pek lo wangin kan stop loss a hit ta trade voi ni la ka voi khata profitable a chuan heta hian SUPERTREND in buy signal min pe a kan trading zone kan lo oma line chunga ta hian in lo buy le tang taila ta hian a break ta chuan hemi swing noya stop loss mo chuan kan target thei hi kimi kan target khi ava hit lo na chu hei experience angai na tur takane trader in experience nei em ti kha kan pivot point hi lo han full over ma se kan target chan ve ve hi akalani chuanin kan stop loss hi kan trail mai tur ni mo loss kan chualo nan poimo MMA hi helai top here thlendon nei awanga 50% apel to nuwa kan leina kan stop loss kan da mo achan ve kan va move thei don ta sangkhat profit anga zangatal kan lo chan ve theinan
kan hold thelon chan chu hei ADX 20 noya kal le to sia kan no trading zone a kal le to sia chuwang chuan 50 a kan lo trail nei chuan 50% vela profit chu kan nei tho ni mo vai thum trade a vai ni profitable ta hei chu no trading zone line noya oma tro ti hianin nangmani pon in lo back test sinanga hemi indicator ho hi graph chart a in lo plot ve ngamo chuan hei trading zone a kan lut le chia ta hian hei valid le to lova pivot point a om lova noya pivot point a om lo zela trading zone a om ma sela pivot point om ta hian hei sell signal lim pe chi ani ta hian pivot point market aron chukla ta hian aron chukla kan pivot break chia hei kan entry na ni sell signal lim pe voka super trend kan entry a kan stop loss su hemi swing chunga chuan kan target pivot point pakhat a hita chuan ta da khianin pivot point hi kan target kan tiringu ta ma se chu ka soi to khan experience lo nei to ti chuanin helai hen profit hi book mai lo khanin an stop loss hi an lo trail ani chuan hemi movement po hin capture thei do ni mo asa beginner kan nia hei kan strategy nia discipline kan nei nga ya patience kan nei nga ya chuanin loss kan nei chuan kan loss ka kan accept him tur ania poimo MMA discipline nei ma chuanin lo trail ta angila hemi target hi low capture ta angila 1:3.5 kan capture thei dei ni mo ti hian in trade pali kan la to pakhata kan stop loss a hit to no trading zone kan om le to chuan ai hi kan trading zone ni le chia line chunga chho le to mo super trend and sell signal min pe ta hian a break to chuan ta hian kan entry point tur ani a break aron retest le kan target chu pivot point pakhat na kan stop loss chu swing chunga hi kan swing nei number ni wangin ta hian kan nei me ngai do ne ase 1:2 chu kan capture tho ne trade panga vakhat kan loss to profitable ne chuan anexa trading zone kan la oma super trend in buy signal min pe shringa tro chuan ta han entry lo le taila buy signal min pe super trend in kan pivot kan pivot line hi break hi kan entry na ni nga long zok kan entry na ni nga emi swing noya kan stop loss kan danga kan target chu pivot first ti hianin pivot point chi hi target a kan la hi hemi strategy hi in lo back te sign lo en vereng ani chuanin nangmani ponin stop loss trail da ni in lo thiam ve to nga hemi helai changa helai chen hi kan da all to pa target stop loss trail in helai vel tal te hi lo laila kan profitable do ni hi experience atangin ani do na chuan nangmani ponin live market a in lo back test ve anga chuanin nangmani trading style te ni hi ka trading style a milche intivate he do ni chuan trade voi ro kan la to voi khat kan stop loss a hit to chuan tuna super trend in sell signal in pe kan trading zone kan la oma chuan market in pivot a break chia hi kan entry point ania chuan hemi swing kan din number ania hemi chunga hian kan stop loss mo chuan pivot hi kan target le ani don ne dan mo ti hian voice kan la voice trade kan la profitable
trading zone akan la omzela how hai chu gap down nem khop me hei kan ignore thea chan chu noya engma pivot om to lova kan strategy na sayangin pivot a break so in trade kan la thea kan confirmation ani wangin ta kha chon trade kan la thelo ta tra hei la thleng hi chu kan la ignore thea chuan in hei market in sell super trend in sell signal min pe a ta hian sell signal min pe a mase pivot ala break lo ni candle hi pivot noi ala close lo shima tra chuan ta hian a break che ni hei kan entry point na tur em strategy hi man thiam chuanin simple MMA engma price action chart pattern ti vel kha riat na ngai lem lawa beginner tan thai me mani mase experience nei to ponan mang thea engma analysis vel ka ti pe lawa tian all samzo khalom ti chuanin hei kan target chu hit le ta pivot point pakhat ma chuanin hem strategy a poimo chu ni khata vai ni bak trade kan la tur ni lova vai ni kan trade la khan kan profit ve mo vai khat kan profit a vai khat kan loss mo kan loss ve mo vai ni bak kan la lo tur ni kan du am lo tur ni a market chon opportunity pereng down di kha kan sha tur ni kan capital kan save thi manga ya du am lo tur ni tro chuan trading zone kan la oma line chunga kan la oma super trend in buy signal min pe a eta hand pivot in a break che boka hei kan entry le na tur ni hei setting kha low end che ngola setting khan ti dik lo so entry point khan ti sol rang don ni mo chuan look tu na ngola hei mi swing noya kan stop loss ani lenga pivot kha kan first target hit le a hei phe chu pivot pani alo han touch ani pivot pani alo han touch khan lo ti ta chin ta la 1:6 te ani extra reward to try me mani voi ria trade kan la voi khat che stop loss ala hita try me mani chuan hemi profit lo ta tang la helai chu ignore ta mai te la chan chu 1:6 ton target kan nei to chuanin lo lei po ni la pivot hi break to chong lo heta chon tro hai pivot na break to lo shuma entry kan nei thelawa line noya omle to hai kan no trading zone chuan ta hen trading zone a kan lut le chia super trend in buy angin la omrenga super trend hi chuan hei break a helai kan entry tur ania po hi stop loss a hit mel le me cho break a kan target first pivot masa hi experience nei to azir khani ta hai pivot noi han stop loss lo da tang la jonga stop loss so hit me lawa baka hai support helai support alo ni nangin alo break lo boka support noi han stop loss kan da e dikha experience trader le experience lo ha shit be do ni di he kan target hit le atro chuan voice of trade kan la to a vai khat 90% don chon ani to hei lai kan ignore le thea pivot om to lawa chunga engma entry om theilawa break lo shima tro chuan tuna hen super trend in sell signal min pe a ta hen chuan line chunga ADXC oma chuan entry kan la thei ni tro trading zone a kan om le to a chuan helai hian pivot aron break ta hei kan entry na chuan hei kan target pakhat na hemi swing hi kan stop loss na tur ni swing number hemi chu risk to reward ratio hi check up me he mase kan profitable ti kha sia tur ni chuan tiang te hianin experience in lo nei zelanga nang mani po strategy in lo nei zelanga kema po strategy dang de kalo po sanga tian hei hem strategy chu profitable ni ti
kan backtest na chang chon a profitable ni ti kan shia masenang mani podin hai in backtest hai ne hai trading view in kalanga indicator in apply tor chu ADX le SUPERTREND le pivot point standard chonin khang setting ho kha tira uluk te enola hemi hi trading in tinan strategy mantla ka ni am tira siam veula low backtest veula thadon hi tin mo chuanin strategy sang hai oma post tor ka ma se video hi thui thelu to ka video thui de hi in page lova toy thiang bera ti tumanga chuanin strategy hi kan post zinga sunday kanai nola strategy poster he changkai pui don mani profitable don ba kanai beginner tan changkai boka he engma analysis ti ngai lo chumi line chu break chon entry ni a chumi line thleng chu kan target ani ti ha hemi video hi cheng den en chon sethiam mai don ne chuan kangen le du chu content da hi tha in ti ni chuan mi lo share sak zel la mi lo like sak zel la chan chu YouTube in recommendation pedona chuan stock market hi mizoram atam thiang ber ria se duwanga channel poron hong kania mizoram karon ti chan po ania chuan tam thei ang berin mi lo like sakula mi lo share sak turin kalong en choni kalome